Inilah cara masak sederhana ala budaya Batak Toba, teman-teman. Kalau memasak nasi dalam kukusan untuk banyak orang, ini lebih simpelnya ya. Mana? Bagas beneran nih, bagas beneran. Dia bagas bederakan langkar deh. Manang kulub ko lagi, yan naiki kan. Asado lang. Sampai naik. Ini namanya merbumbu ya, merbumbu namanya merkobes. Untuk makan sarapan buat pesta pernikahan adat Batak Toba Simalungun. Untuk hari hanya hari besok ya teman-teman, 23 bulan Desember 2021. Bener kok yang sakit tenang kalau mau. Dong, Ben.
Jadi biasa di luar tau seorang ada tidak beruat ya? Biasa nun yan. Ngomong. Sama dito si Debo lu ngamar situ berwarna. Jadi baru pakilalam muna na buru ala nagoragi pesta na duay ko. Lasro ka alay. Taba mo nimala ni mga lang jagal terus. Ada duay tempat buru kada ada mo to hidur warga di jaga lah si harga nuay. Aku kita makan pesta mah terus. Wala orkesta mang. Ipala-palay do alay ngalon jabu rado manggigit garam. Jadi artinya saudara ini malang natabo marsud. Wala. Garam maningon. Garam na nga. Itu On tuh na sabi. nga ngat on. On na nga ngati sa ngonod do garami. Alay po lu ngamar pesta nang boy ko pera to sa manon. Alay dang berpengaruh niya tuh si musim na buruat ay mo logodang kaula so ni. Ngadon ko piting tanam yon. Wala kopi nga weirdo alam jagal babi. Kadang tara lo kopi ti ko tani system. Siya tawa mo logodang pesta tay. Jadi artinya anak kubali ang berak kuzuma be. Tiap hari do bila. Setiap hari beli yan. Dia mau lorong na marularang kargawan sa huta so ni. Doa tinggal di hutan kewajiban do membantu ni ngomong rupi. Betong da. Molorong holong di bakasar roa so ni do. Tidak holong do. Holong do di padala ni. Holong ko mangala holong. Alang bahan tu masih dalam. Buruaro na buru. Baru malaw daw amang. Ako ko naman ni huruf na kada ko da. Kamu sini pa no amang. Ay berarti mo buru malaw na mo kaya nga mo siya tao malawat eh. Sirintong. Ba. Jadi, ano pasatamu, dapuramu na ro pangirmo na to na burutoy. Aduh mah. Uy do. Ba, kaya ro na burutoy to pare biamu. Damong ganda pa mabe. Na kurang pangirmo mo to na burutoy na kaya marjara na kam to sa.